ka verison ro care mission menta kesngi ka khat khandai trik ubanai banyo arajar arpusan kalayo ban penlong ya ka awareness program halor ka phang on child marriage prevention haki artli ki benta kata ka banengkong ka jing shongkha shongman bat ka jing pang bala ban kata na ka jing shongkha ka baar ka jing ko jing khia ka long ka spa ba ka ba la pelong hami mentedu ha conference hall jong utemen basan MB Suchiang Haswa bang sedang ya ke awareness program layo ya ke jing yeseng duai ke bala penyait da utemen besan MB Suchiang bad ya ke jing puli nak kete nublay bad ya ke jing duai layo na utemen besan bless sume. Layo ban pendeng sentiu ya kinong syakot ngoba naduk ki doktor ki nurse ki temen besan kiri orang ba bat kiwei de. Ya ke program la penyait da ikong wan deka susni u doktor banjob haba keren hakane kesni urapan ken mau ba kajing ko jingkia ka long ka spa ba ha kajing im jongi namar kata kade yangi ban sumar ba ya kane ka met jongi nadu ka bam kadi bat kajing le kho ya ka khnang bangin yo ya kajing im ka badap da kajing temen ka kong ri bahalang dekhar haba keren ka layero ya kane ka werisen ro care mission ka bala penlong ya kane ka awareness program ka bala long shisha kajing kerku ha ki imlang salang Haba keren halor ka phang ka jing shongkha shongman khana bat ka jing pang bala ban kata na ka jing shongkha. Ilapan kan mau ba ka jing shongkha khana ka long ka jing ma ka ba kraw ya ka jing im kham tam ya ka kan thai. Ka shongkha khana ka long ka la ban wan ra shibon ki jinge hapo yeng po sem bat ka la ro ban wan ra ya ki bon jat ki jing pang ki ba kata na do ka jing mot jing perkhat bat kum jo ro ya ka met ka phat. Ka kong Banisha Rasmut MSc Nursing Tutor at Dr. Norman Tunnel Hospital School of Nursing Jowai. Haba keren ha kene kesngi ilapan kan mau ba ngide ban sumar ba yala kejong kemet klang ban rait na ke jingpang BP. Bat susu ilapan kan mau ba kade ke kamram jongi kikmi ba ban hika yala ki khon ha ke lenti ke badai khnang ba kin lait na ki jing e kamtam ha ke bayade bat ke shongka shongman. Ikong hosana dekhar MSc Nursing District Nursing Tutor DMHO Jowai ila batai kumno bandai ai tika tista yalaki khonret jongi nang banyada na ka jingpang iba bonjait ila pankan mauro ba ka BP kala banwanra ya ka jingpang stroke kumta ladang isngo pher lani isngo tolot imde ban kensting henre ngide banlek woodwood ja ki jaka suma khnang banyo jingyada ban panpho ya kanik kasni layoru ya ka jingruai na isar pendap lang muksor MD MPSS Security Agency Training Center Mutlong si Pramer. Iwe pat ki baca kot snobha hakane kesngi kentup ya isar pendap lang muksor MD MPSS i Dr. Rishan Miki lelu dental surgeon klinik mi mentedu itemen basan bless sumer iba as simply bat kiwei. Suaban yo ya kecing keren na ki resource person yo ya ke free check up ya baro kinong wan sya kene ke program. Ya kene ke program lapan kod da kecing duai na iba as simply. Jingkot ke jingkia man ko ka spa ba. Ile man ko ka spa ba ni bahwa lalapai ya kini gisngi lado bru riu spa kan riu spa u lado man milioner ka man ule lado do ya ka jingkot ke jingkia man waduk tam ha ka partai. Lado bru yo ya jingkot ke jingkia lado do ya ka spa le man bru riu spa tam ha partai. Kekamu yo iya gani kaspa ba hagap kajingkot kajingkia. Kawanang kong kawa ong to. Kabam gadi. Kawai imi hagan kepertaya kelam kabam iu im. Bag gani kabam ublay de bo i ya gani ka met kapat kayong i wo ba mi kijingbam ki wo te ya met kayong nga kayong pi. Mto he ubami kat walap kat wachemi ke jingbam ke watei ke met man ki kam ki duai ke wa yarab i wo priyo ye ke jingkot ke jingkia hagi ni gisngi bon baha ki bru ke wo yo ki kjut ki wali paujai bat to ne benta ke jingbam ke yong i ko man ko ke jingbam ke watei ye ke met ke yong i ke jek halor ke ni jingbam bon bahagi ni kisngi ko wami ki junk food ki street food mo
kiwa ithet I nei tu nei ni kamtam nei kidukan kiwa MCK street mtip I khoi Yesu bai ni bam Henry mana bami kani ke jimbam mamte ke yamet ke yonga ke yongpi kawa arwan kanu ke jimbam bon kamtam ni kisinrang ai kisngi bam ki kita jimbam kiwa man poison ina met ke yongki kiwa penjenjar kamtam ya ki benta kiwa blai bo koridor ha ke jidim ke yonga ke yongpi kateto bon ma ki kisngi kamtam ikina kan ro bam ki raja ikena serang di segret kekiat ke gedrok ini worok man ki kita gijai jingbam dan kita jingdi kiwa umte iramet kayonga kayongpi dekam kita apila dari kapor wa umhoi ubampi kan kita jingbam kiwa pensuk jer iramet kapat kayongpi kawarwan kakhoit kesuban hawa yoy kan itu ka jing sakit hagi ni gisngi ka khoi ka suba to ka wina kimat ki wa em kamba ka jing im ka yong I lada kwa uyo ya ka khoi ka khia bon ne I ki bro em kam ye khoi kham tam sedang ni ka met ka yong nga ka yong pi ka met ka yong I ka wa blai sna ka pa mu em kam khoi ba go em kam usuni usai I haman lagasngi haga jing im kayong nga kayong pi ting bon ne ki bro hawan ki ne ki ne kan hawan ki mere sport kayong ki mem jo melen ki usum padu kemo bahaga ni met kayong imi ki chit balada im sumi ki chit ki wami dambit ki haga sula kayong nga kayong pi wan ne ki tu yo I ki jikpang ki wachop kai nei ti daw em kam usung usai I ukhoy yang met ke yang nga yang pi kawa arwan bon I kamtam ten hawa jahani hawa bami kanu nu ke jingbam kawa bami melinyu sakti ba ten gini kiti ke yang I hawa kata ai wan le ten kata ai gini kita le man ki kita ki bon ki infection ki wa em hagi jing kata ke yang nga yang pi hawa ki hawa khani hawa lai hawa kapi hawa ku I keri motor ten wani neite bami mem sat kiti bhai Henry kan mo bhai ni kiti gyong nga gyong pi wan ra ki ya kiti ki infection ki wala di imsai I kinibit ki hagabam kadi gyong nga gyong pi dapat ikat kam jik ong yang keniga United Nations Convention on the Right of a Child angka wa ulani ke kena wa hak khatras nem cepak tak kudigi underage. The Prohibition of Child Marriage Act 2006 debuk ko yu cenderang ke arah wisnem ikan thai tak khat prasnem muhau chong kama stress and depression tak la dawan bi ina long yung long sam ko ba imaging maya jing kemen long yung long sam ko jet ko pra ita ru kena ba em ong bai ke jing sao si le ne jing do cenderang ne jing myaki li betul nak ki te jing maya le jing kemen nabaran de yung they will condemn delinquency criminal behavior and you cannot human adaman na kusi duki wamsam la ibon ika yuba man bi ai ang ni hati juvenile delinquency ma poi ki che chong kha chong man klumar em po prakhat ki dewa kam ang yo chi kai pha ma kan em khin snap ki te chi kim yang ki ang ki la ibon la peri which is how one ni yang kita tahu tentang penman ini jing chong kha dang na ku percentage kan bekam ya atau apa em cek long im long sam le ni em cek kena ku im haga society le im lang sak lang ku penman wa gani jing chong kha kena man ga kam garin di dustur le chong kha kena lan peri kam dustur ku ha pendap ma di khat vi wan tak ka financial constraint ke jing duna ha ga ya kot ne jing amai penman ko gi kena ma kini gua em long im long sam gua duna jing ya jing kot no penman itu gi bagi pa yang ki wa pen chong nong gi pen ki bala gi ma man do ki bala gi man chong nong gi do gi nong itu jing kai ni gi bagi pa do gi ambai jing im sim te yo no ki ambai kita ki lok yang ki kamar kom im gi te kham tam ga ni than social media depan influence hai ki kaman tip ki wani bisi ka bang yu si da pha tip ta yu
Berbahaya teman tipi kecap lagi tamni tu lah mah boni besi lah. Ketika stroke ni kita kicin, bro hypertension hak hati kita kicin yang ketika stroke. Ketika orang ke FAST ni, mah FAST F kijin mut to face drooping mut bro hypertension GUM mem orang yo stroke kamu nunggu diabetes hak tip kita kicin F to face drooping. Kini kita yang pi yang dau senyap pi ketika kita kecil dau ciliang dau mana kelam pi ni dah doni cepok hak cepok ketika kita kecil menumpang wa am kini kiti lede MP ketika sen kawa menerak kiti emi por krek pi senyap pi MP yang berjudul hypertension senyap pi wa menerak kini yang pi senyap pi ke kaurat man kami cepok telot ko ketelak man kesen ketelak man kesen S1 hi ni ba orang tu fast no the S1 hi ki to ke speech mut terupam kelam go yang pi bru angka kesan yang kita telot kecing terupam kelam mut telot mut ye open mi mbai kita terupam kini tu bru mumjuk man gamte bru history yang hypertension te ba kita kesan gua empai di uklam ketelek lebih jauh kita to refer kita dulu what mo ni ba kita stroke ye go kerja di bru le mo keti ida keti to kepor mo pen slam lebih jauh le desnya pi lebih jauh yu kesan yang pi m di kete to kita kecil to rak nak pergi cik sub center. Mau ada ni ufun pikat ni, dia embed hewan ni senang dia embed ke ni ke keri ambulans.